Nermala ken yam kanasen content barwani lingwa seme kanor online TV channel. Tikon ka jom gorliang ka kui deine SSPDF ala SSPDF tactic ka jaron kina dangro jandangro di chame. Men chikana realeka ko bikan war bikan nganak kaja no ka plan metedit te ka kamone ko bikan war bikan ka George rewi ka South Sudan. Ki ngum la rode ka pinkir ma yadi te jen bana lingo ka jen lera me ko gor kono bu ko rwani te ti bi kon kaling gor jen o de yen ka nywaga ne ko ken mi jiram jidid bi shonkel ke channel ko bi ler bi kan chama la shub ke ji no kon gwaze me bana rwach keta ne ten kon tin talk antama ka de kirma yadit la de SSPDF ende kirma yadit shedech which South Sudan kelio ede jane mishangiech ko bikanware bikan kanak ko bikirma yadit kana jank tin kon tin bila kwar kore ko jen plan dia na mo bikan jang bikan jako bigatere kwara kurun tongwan tongwon yam shit kamen ngai kon no tam Ramadan biya kwar ke Ramadan ba kwan jang shangna me tegare rol kan tama bol mel Ramadan en chi plan dien jikana latena no mugoro de kon dia de ngedan der to shunga okay en ler ban linga jen gwasame no qui deine SSPDF South Sudan People Defense Force en walle shanka wal dish ka paibakal ron kina dangro de jen dangro de dich no bana tanetin konin to ka kuma kirma yadit no ka kuideni SSPDF gorjen o jen bijan waka nasan ko kien murai kon ko kuma dun kirma yadit no tin chalat antama ka jen gwata kontene ka tibej to gorliang to goro deran der ta ka chublo an morong ka ke ko kan de ne SSPDF ne tungwan ka jang lar kana no SSPDF National Army mi be wech biegang ka ngai kona togo no kan de ni titi shike de ni de dewe de kana gang ko milat kone kan de ne SSPDF ka korun dang de te shikoria to ka kare wi ka South Sudan kan de inte konte shalo dola kan jang la riudien dial ke de ni jane lo ke jang kan dial adong da jik equatoria te tot eno ke nuer te tot tin kono ke ngu ko dong je jamam re kan mo ku ji gwadan de ruten so chi kirmi yadi te de wo ko ngegen wo bi lo ka kor na mo mediten amalat kono ne chi kirmi yadi tin tamma ke jan gwaseme chi kan kume de ki de ni ka la SSPDF chicken do badana dong de kana na ka je chicken ta de chicken reala ka do dien de kon ngaji no ne SSPDF have changed their tactic, and what we are witnessing is not just conflict, it is a new kind of war. Menen kona me she ter jen point a corne jen a kor ka ngane kor kan war but chaje kula nang ka do mi cha ba ngai ke ja me boko kon karen yale mi boko kon no boko kon ke kem ko le kon e kon shwal kan ware na me che jien ka ter cho ko kor alo cha kor no more di ko tene de bokka bitke naka ka bitke tele milat kene chi karien mat bado cha tactic na ndong de ngije na mon wo na me a deliberate mi gor kana duo mi ba nuere ba kana kaje a changach akira kwaile non ko dob dien no mi gor kono bane ngaje gwanu ngum mi nyodan wona me nakana nuere ki ko mi sharia le ka akira no di jogone na ngai kon manana to ka unity state ngai kon man to ka jongle state ngai kon man to ka penal state ala SSPDF operation ke jaron kin dangro jandangro diejeme nyuda jen wo shika shiane tikana ger chikana strategy da ne nyut kana no ade kana nyona no na kana nuare
chikene gerlel kene no e kume mula kume magang no South Sudan chiken tactic mo chikene lelde chikene watch la panke mo right corner Canadian kontela nat anaka de domni la karudin mo kebeni biga nawon nak de domni kan panken kan SSPDF mishiga nawon naga yo bikan lara wodi ika jitar ci nawon nago panken nakan civilian karen yal ngai kona along the borderline kan panken wan kan dul so ngum nyos na mene so ci kono dial ten chalat ka kwi kuma SSPDF ci kon kanen tele ramde nawiya nak da do bikan o chak jidware shi a torbele shi a kapin shi ananak kan panken especially use kan morlene mala ko na ne nan tamɛ shi morlene shi na na gwada me chawok chaga ma ne de ti ke de ne SSPDF de chakula mo ke yo ka bika rulen lele no kan yake hali no ba kulu teran tetenwan kam nuare kan morlene but this KSSPD panken kan content lanure la kan wari anak but cha change tactic ken do mbe ko na ka je kapin no chikone no chikan ngwani kan galat ku na anak da domne wan kan dul nuare you know so na gwa da ten wartana ba je dil ku je no de na de connection men de kon ngaje long chikon min ci tok kabure be shana jenen bure be ka nasir no gwade shi SSPDF shiga chup da wuce shuka nanak nika je na me chinaren bar chu kan tech chu kan ka lowang chuat kan tech nanaje mi chuat ka tech kun ka nyot ka na gat kun ganware ko nan kwar apanal anwar kwar jonglei anwar kwar unity anwar kongode nakanwar titkadien lana laro ne to cha mal charge nok badawo shi kuma kirma yadit SSPDF chicken tactic chicken ager chicken le lamogwa ma shabangach en go nakanan ware ka chap kwa gan ware kwa kala use aken so de kirma yadit nakanan ware shakenaka gan ware kona lwaga kirma yadit o ken quicken nimandan le roda lana go ni jano telamto ne to lokanamal jin gon ter muti niamdu lo jen ramdan la kwer kaji mala jaba da jok ci janga ji no wi ka do badien a ci konten jerin kon let kem yadit ke ci kon kanen but behind this tactic who suffer the most ne de konten chuch chikadini ke innocent people families elder women and children a kanel kona shuch shuyni man shuyni neten kon telagat ala shuyni nuere tela de indi shuch jana ngajeno chane de shop ke 130,000 jag displaced kana mani enasir kano lankarwade kajeron kin dangro dejeme chadul gore chaka gekendial chadul wal bakendial chaka gek lad content kwa kwanle la top kutilet kaji humanitarian kendial chaka watch so ngumulet kirma yadi de kangano wina kirma yadi kim yadi jala be ke de banal baga bo da watch so menyu de gwano kir jaram dan lel jaram dan en nak na ka jaram dana longmal ka use na SSPDF ramter me den ka wiya ta ko na dor kontekten gwan me telemedten ba ko jonni ngwada antekten mi sheo jan dwale ka dakre machar ko ne de timi shaga joj ka border ke liu rei wi ka South Sudan o ken bakulu lodot bakulu tek yo mi shi queen kwarche ben yo ko be yo tana ma zano queen kwar ba jalat by the way bajalat ko cikir shebedir katela nuar mu bo kwai ko ne de kwanya tamatin dong de dakre mu chade kana kwan kiram de kwanya ba kan chicken bila kwanten so nam a tactic which I use SSPDF a kim yadit
so the South Sudan People Defense Force shike de ne way dial ke de ne jana karodian akanetin kon tin pen ko de mal daraben amugi kon tangen ga mengen keke do kon gujeno shikume she gorno bete mal ben ga South Sudan godi entama de koneno she kuma spelayo che jangok teram tere kuma katama ko dakrin machar jalwa gienka bon dialen ko ken tentel luang cha pele kanono kame dan ko korpente chewa ron kin daro jandang redungwan ke very bowl long right ke long no big mal bekenno chana example kan teman peace initiative anguchi wo tel mi show cha pele jantama no cha bang ko de cha ramedane kwade dialat ko kwide dakrin machar cha je yen chire dial chi ke chujek 2010 peace agreement cha collapse right now jen kwala de ji wenano kire loin Dr. Machar mala latke be malbe bere wi ke South Sudan bana mo che gor logaje so be ngaje nodi en kuma kirma yadit che gorungu che gormal ate de joma cha lat enetin kontin la charla kalat ka gwaskel ala analyst ne re kuma ka te gri kan lat ke do kuma wa do dan lat ke kuma SSPDF wodi became opposition supply line became a break la do badanen jek bon dialati jekan lokaje ka community became a watch wo kene dialan kontin te ga kuma spelayo ka do ko kan cikan gorno benwari became ayu became a support da kake already cikan one already da ke kuma spelayo kan Nuer wayame chikan Nuer wayame kan spelayo chikan jako bigated bigateke ter chi community cho nyoma da garode che kuma spelayo che jelok ka do misha releka agwa akima yadit but chin Nuer chikan ngai kan latin ko ken baname attack mu gorgo ba Nuer ba ka divided ka ba ka jako chikan bu kwain ka ron kina dangro jen dangro do bakel so ron kin dangro jen dangro do bakel queen gwene de en wobeten ke che bideten batwok mu wa Dr. Machar wa jalun ci queen gwene che bideten mu te cha jalun bu queen gwene bideten ko mu Dr. Machar barar be ladano chane ka chaga displaced ku je motel mu chala queen kware ba ne diali ba ko kono ngwanite konte ci goro en barten ba mal ba kulu wonya mi shejen tel mu chala mal so na mekel so chike ma yadi de goro no mona ko bana kula ready ke 2026 election gorjen wo ba Dr. Machar bajalun bana kula nyot way out otherwise ke ma yadi be proceed kamen je kala de kan plan en serialeka ke tactique serialeka kan kuma de ke dinika ala dina SSPDF so ma chala ke ma yadi de shima ko man rien bana ngach the people of South Sudan are tired of war any kind of war. They want peace, they want justice, they want truth. So ngai kon madan le roda. China chi chu ka kor. But kir ko nge jeno tell me yere kan official ga dal tukare which ka South Sudan ke juba ma they don't care. If SSPDF is truly fighting for the nation, then the nation deserves answer because this what we see in 2025 is not protection, it is pain. Magor kiro bi malbe ben kan no ji South Sudan la to be kuma de SSPDF fonde be je watch gwanten kone shaga nangten ko menen kone ka jeron kin daro jandangro deje me en naga neke naga nen ware so tela mal mo goren go beben jo me gor jeno deje nyot ye ka do bran chai no ngaje en ban je kamro dien be ta kamal bye bye